Bog, mi smo učenice 3. razreda. Ove smo školske godine mnogo čitali vođeni geslom Čitajmo da ne ostanemo bez riječi. Vlada Republike Hrvatske je 2021. godinu proglasila godinom čitanja. Ali zašto je čitanje uopće važno? Identifikacijski modeli koji se javljaju u književnosti nude mogućnosti za uspješnije razumijevanje međuljudske komunikacije, bolje rješavanje konflikata ili potpunije shvaćanje onoga što nam u životu pomaže ili što nam prijeti. Čitanje također povećava emotivnu inteligenciju i toleranciju. Jedan od romana koji nam se najviše svidio bio je klasik Zločin i kazna. Nakon interpretacije na satu željeli smo se okušati u stvaralačkom zadatku, vizualizacije i uživljavanja u lik. Pa pogledajte kako nam je uspjelo. Pristupite kameri. Na stranu. Molim vaše puno ime i prezime. Rodion Romanović Raskolnikov. Jeste li nam spremni ispričati što se to točno dogodilo, gospodine Raskolnikov? Spreman sam. Sve je to započelo u onoj sobici kad su mi se javile nedopustive misli. Već 3 dana nisam ništa jeo. Mislim da mi polako počinje utjecati na misli. Ubi me ova siromaština. Sve me guši čim se približim onoj staričinoj kući. Duguje mi je novac već duže vrijeme. Mislim da bi bilo vrijeme da se i... ma ne, neću ni pomišljati na to. Strah me starice. Na kakav se korak spremam, a kakvi se sitnica bojim. Mislim da bi bilo vrijeme posjetiti staricu. Da. Prije tog posjeta sam konačno odlučio da je ubijem. Nakon ubojstva pokušao sam da pronađem novce, ali nisam ih mogao pronaći. I bilo je gore nego što sam mislio da će biti. Počeo sam dobivati halucinacije. Bojao sam se. Šina halucinacija. Ovo je stvarno. I to je uglavnom to. Zločin je počinjen. U Sonjinim sam očima ostao isti čovjek. A mislim da me majka i Dunja žale. Izlazim na trenutak. U redu. A zašto im se moje djelo čini toliko drskim? Zar zato što je zlodjelo? Šta znači uopće riječ zlodjelo? Moja je savjest mirna. Učinio sam doduše kriminalni čin. Ugriješio sam se o slovo zakona i prolio krv. Pa i uzmite za slovo zakona moju glavu i dosta je. Ako je tako, onda bi da bome mnogi dobrotvori čovječanstva koji nisu baštinili vlast, nego su je sami oteli, morali biti pogubljeni pri prvim svojim koracima. Ali ti su ljudi izdržali pri svojim koracima i zato su imali pravo, a ja nisam izdržao, nisam dakle imao prava da se odvažim na taj korak. Jedini zločin koji sam ja počinio, to što nisam izdržao i prijavio se. Da se ja predstavim. Ime mi je Porfirije, prezime Petrović i po zanimanju sam policijski službenik, istražitelj, ali ponajviše dobar, ako ne čak i izvrstan poznavatelj ljudskog uma i duše. Kako da to dokažem? Pitate se. Reći ću samo Raskolnikovljevo ubojstvo lihvarice. I znam,
Znam da ste čuli za tu priču, jer bila je dosta aktualna u zadnje vrijeme, ali niste čuli moju stranu priče. Naime, s ponosom, s velikim ponosom mogu reći da sam upravo ja, Porfirije Petrović, taj koji je od samog početka znao da je Rodion Romanović Raskolnikov taj koji je počinio taj zločin. Ali, znate kako, nisam ga htio odmah uhvatiti. Namjerno sam mu dao do znanja da ja to znam. I ja sam znao da njega to tišti. Pa recite vi meni, pa znam ja da sam ja u pravu. Naša vam priča započinje tako što je on zajedno s mojim nečakom Razumihinom došao do mene u moj stan, ne bi li mu ja pomogao vratiti stari očev sad, kojeg je založio kod pokojoj duši stare lihvarice. Ali tek njegov članak o ljudima gdje ih dijeli na obične i neobične, neobičnim ljudima daje pravo da se nekog ubije. Ali to za dobrobit zajednice. I on misli da ja ne shvaćam da on tu već sam daje znakove. Pa sve je meni bilo jasno. Niko ništa meni nije morao reći. Na krivog se namjerio jer samo bi budala mislila da on nije kriv za taj zločin. Samo budala, a hvala dragom Bogu, to nisam ja. Sve će se vrtjeti u krugu oko mene. Promjer tog kruga sve će mu manji i manji biti. Dok ne bude cap, uletjet će mi baš u usta, a ja ću ga onda progutati. Pa to će biti prijatno. Ali tek kad je došao kod mene u ured zbog tobože spisa vezanog za založen očev sat, hodao sam gore dolje po prostoriji i samo se smijao. Ali taj moj smijeh njega je činio toliko ljutim i bijesnim. On svoju savjest nije mogao obuzdati. I da vam kažem, par dana nakon otišao sam do njega, jer ta šutnja više nije imala smisla. On je samo išao u krug, samo je šutio, a znao sam da je on krivac. Došao sam do njega, rekao mu kako stvari stoje. On je govorio o nekim opravdanjima u koje nitko, ali nitko ne bi povjerovao. Dok sam ja imao vrlo dobre argumente, dao sam mu dan, dva da razmisli što će napraviti. On je mene i dalje u čudu gledao. Tko je ubio? Kako tko je ubio? Kako tko je ubio Rodione Romanoviću? Da vi ste ubili. Za sve to, on je od mene htio pobjeći. Od mene, on. Pa, on nema kamo pobjeći. A i da ima, pa on od mene ne može pobjeći psihološki. I eto, toliko drame, toliko avantura, da mi je drago to podijeliti s vama. Također ono što želim da dobro obratite pažnju jest da oči širom otvorite i pazite tko se nalazi oko vas. Jer svakakvih ljudi ima, znate. Do sljedeće pustolovine želim vam puno dobrih misli i lijepih dijela. Bog. Zovem se Sofija Semjonovna i prvo sam jedino dijete iz očeva prvoga braka. Moja majka umrla kad sam bila mala i otac se oženio Katerinom Ivanovnom kad sam imala 14 godina. Katerina je imala 3 male djece i živjeli su u velikoj neimaštini, na što se moj otac sažalio i oženio se njome, iako ni naša situacija nije bila puno bolja. Otac je imao problema s alkoholom i sav bi naš novac trošio na alkohol. Ja nisam išla u školu, otac me pokušavao podučiti povijesti i zemljopisu, no nije on imao odgovarajuće knjige iz kojih bi me podučavao, pa nije bilo ništa baš od toga. Zato sam imala problema s pomajkom, ona je smatrala da ja ništa ne radim i da ih samo iskorištavam i jedam kod njih, što nije bila istina jer ni djeca nisu imala hrane po 3 dana. Stoga me jedne večeri Katerina natjerala da prikupim novac na nekršćanski način. Rekla mi je da nemam što čuvati i da to nije ništa posebno. Nakon nekog vremena moj se otac toliko napio da je teturao na ulici i nije se uspio skloniti kad je kočija prolazila i tako izgubio život. A mi nismo imali dovoljno novca za pokup, pa
je Rodion Romanović Raskolnikov sav svoj novac, iako ga ni on nije imao mnogo, dao za pokup. No, Rodion je jedan dobar čovjek, jedan dobar mladić, ali je učinio jednu veliku pogrešku, počinio jedan strašan zločin i kad se meni povjerio, potaknula sam ga da se preda i da prizna svoj zločin jer je kazna u Sibiru jedini način da otkupi svoje grijehe. Raskolnikov je cijelo vrijeme propitkivao moju vjeru u Boga, no ipak prije polaska u Sibir uzeo je moju krunicu, a ja sam mu obećala da ću ga slijediti gdje god bude išao, pa čak i u Sibir. U početku je bilo teško i Rodion je izbjegavao moje posjete i razgovor sa mnom, no kad sam se jednog dana razbolila i nisam mu došla u posjet, ipak se zapitao gdje sam i tražio je da ponovno dođem. Jednoga sam jutra sjela pokraj njega i sasvim neočekivano bacio se pred moja koljena i počeo plakati. I tada sam shvatila da me uistinu voli i da ja stvarno volim njega. I mislio da ću ga gnjaviti religijom, ali je na kraju i sam shvatio da je to jedino što može spasiti čovjeka. Pozdrav, Marmeladov. Tako mi je prezime. Titularni savjetnik. Bivši. Moja obitelj je siromašna, ali ja siromaštvo ne smatram sramotom. Dok se ovo moje pijanstvo ne može nazvati vrlinom. Neprestano pijem. To mi je utjeha za sve probleme. Bio sam pijan čak dok je gospodin Lebezjatnikov tukao moju ženu Katarinu. Eto, takva vam je moja narav. Sve sam propio. Čak i njezine čarape. Jadnica se zbog mene razboljela. Eno krv pljuje. Moja supruga je zlatnu medalju dobila. I to sam propio. Već odavno. Procijenite sami koliko je bila bijedna. Da je takva naobražena i poznata imena prislala poći za mene. Za mene. Koji nisu lužbu ne zna zadržati. A Sonja, jadno moje dijete. Svašta trpi, sa žutom ceduljicom živi. Gospodine, smiluj joj se. Nju treba spasiti. Onu koja se žrtvuje za maćehu svoju i za svog zemaljskog oca nepopravljivog pijanca. Oprostit će se svi grijesi. Znam da hoće. Gospodine, dođi kraljevstvo tvoje. Ja sam Razumihina, rođen bivši kolega s fakulteta. On se nekako jedino sa mnom zbližio. To jest, nije se ni zbližio, nego je samo sa mnom bio razgovorljiviji, otvoreniji. Za mene kažu da sam vedar i društven momak. Istina je, pijem kao spužva, ali mogu i bez pića. Prije cijele ove situacije rođen nije bio kod mene jedno 4 mjeseca. A ja nisam znao ni gdje on stanuje. Jednom smo se susreli na ulici, ali je on okrenuo glavu, čak je prešao na drugu stranu, samo da ga ja ne bi vidio. Ali ja sam prošla samo mimo njega, jer nisam htjela uznemiravati svog pajdaša. I jedan dan je tako banuo kod mene, onda sam shvatio da je bolestan strašno, čak je nešto i buncao. Htio odmah otići čim je došao, tako da me to ražestilo. Osjećao sam potrebu se pobrinuti za njega, tako da sam ga i potražio. Onaj njegov stan je prava brodska kabina. Svaki put sam se udario čelom. Nije puno pričao, tako da me svaki njegov odgovor obradovao. Dosta ga je zanimao slučaj ubojstva stare lihvarke, a ja sam tada pokušavao braniti soboslikara Mikolaja. Bio sam uvjeren da je ubojica ni spretan, a ni iskusan i da mu je to jamačno bio prvi takav korak. Baš jednom prilikom kad sam došao pijan kod njega, zatekao sam tamo njegovu majku i sestru, prekrasnu Dunju. Na svaki pogled njezinih crnih očiju ja sam uzrktao. Njegovo ponašanje prema njima mi je bilo baš gnjusno, samo bi se izrod i podlac, ako nije lud, mogao tako ponašati prema njima. Sva ona njegova puncanja i ispitivanja navodila se na nešto, no u to nisam htio vjerovati. A ju je ispalo kako je ispalo. Tijekom suđenja mu se majka razboljela i meni Dunji je bilo jasno da nije pri zdravoj pameti. Pričala sam joj samo najljepše o
Raskolnikovu, pa tako je ono kad je spasio od smrti 2 mališana. Dunja se udala za mene, pakovamo planove za budućnost. Oboje pouzdano znamo da ćemo se za 5 godina preseliti u Sibir, a do tad se pouzdamo u Sonju. Ja sam Lužin. Petar Petrović Lužin. Vrlo sam poznat tu i vrlo sam cijenjen. Postoji jedna osoba koja misli da mi se može suprotstaviti. To je Rodion Romanović, vama poznatiji kao Raskolnikov. Kako me nečuveno i neuljudno uvrijedio onda kada sam mu išao u posjet, dok je bio bolestan. Kako se samo usuđuje? A sve što sam želio je pomoći njegovoj sestri Avdotiji. O, kako samo ta sirota jadnica pati. Omogućio bih joj život kakav sada može samo sanjati. Ma imala bi sve što poželi. Smatram da muž svojoj ženi ne treba biti dužan, već bi njega supruga trebala smatrati dobročiniteljem. A uz to poboljšao bi si ugled u društvu i to bi značilo da bih primao veću količinu novca i imao bi veću moć. A onda bi s time opet bio više cijenjen i... Oprostite, gdje sam ono stala? Aha, Avdotija, zvana Dunječka. Mogla je imati sve, ali neka bude kako njezin brat kaže. Isti onaj brat koji dane provodi s bludnicom. Kako ono? Sonjom Marmeladov. Ja novca imam i to je ono najvažnije. Zatrebat će oni mene kad tad. Ja sam Andrej Semjonović-Lebezjatnikov, moj sustanar je Petar Petrović Lužin, koji mi se rugao kako sam ja pretukao Katerinu Ivanovnu. Govorio je kako se taj incident temeljio na mojim uvjerenjima o jednakosti muškaraca i žena, ali to su obične klevete i besmislice jer je ona mene napala. Sonju smatram prekrasnom osobom i njenu prostituciju smatram energičnim protestom protiv društvenog poretka. Krivili su me za to da se Sonja iselila iz stana zbog mene. Ali to je obična spletka. Nisam ja nikako oblijetao oko Sonje, nego sam ju samo posjećivao. Mi smo i sada prijatelji i to je dokaz tomu da ona mene nikada nije smatrala neprijateljem ili zlotvorom. Mi želimo osnovati vlastitu komunu na širim osnovama nego što je to bilo prije. Kada bih se ja oženio na građanski ili zakoniti način svejedno, mislim da bih sam doveo ženi ljubavnika. Petra Petrovića smatram vrlo podlim. Učinio je tako podlu stvar i onda još mene zvao kao svjedoka, misleći da ću ja stati na njegovu stranu. Sonji je podmetnuo stotinarku, a onda joj oklevetao da je to ona ukrala od njega. U tom sam se trenu, iako je to protiv mojih načela, bio voljan zakleti pred sudom bilo kakvom zakletvom. Isprva sam mislio kako je te novce stavio kako bi učinio dobro djelo, ali sam se gadno prevario. Da nisam stigao na vrijeme, Sonju bi strpao u zatvor. Nakon moga razlaganja, Katerina Ivanovna se čak bacila predame na koljena. Kada je Katerina Ivanovna poludjela, ja sam bio taj koji je to dojavio Sonji. Ja sam među prvima koji su se okupili oko Katerine Ivanovne kada je pala na ulici. Ona je dobila sušicu i ubrzo je umrla.